dengan khat sa weipat iban ai jikran lingkat ba spailin solak. Te hagani opor nga sngoban yeng hagani klimat ngai kublai kamtame charman mo papanya jini kenyelang bat kumjur hagaju opor gini ki angut ki manistar jongi ki bedon lang ta hagani opor nagaliang nung yalam yakani ka jinyalang yakani meeting ila ong ba banai por tang mars minute apo inong kren di banikong ila kren tang minute kote bospit tam to Lisbon. Yang ladon kiba itu lese kiba deilang na kini ki perlok kiba join mentala jan barok nangka nagaliang ki perlok naga UDP ru labon be itu yang ngadei beriu basir di hamba bantrei naga benta kani ka politik kani ka senchar khadar be kata kada ngosotenat ya ka senchar khadar ngalalong sordar la arpo saus nem hagai sinong marksa badru hagai yu kapor ngalalong ru batrai sirhem haya ka sanyima sima ma ka politik la sau pos nem tam nadus nem nyo popra te de kata kadaung so tenat bha to nganai lengkot kumbalaong inong kren banikong ba kapor kamsha lese nginang don sikiwe iban pendep pat ngan keren lesi tangga pos peminit la dalong kepala. I MDC jongi hagani kapor ila keren pediang mene bat ila keren ya kawi kapoin kebat kata kapoin kaya day tip bat kaya kabadon hagajing em ke jonga kata kalong ba aswa bangan join sagani ka UDP ngala perkat sans nem duna bat inong MDC mene keren ni kata ngaso kumbalalong kumputu boltu batai ya kabala de penbiang lupa hoj haga ar hajar khatra ngala phone yo family jongi SB no se bat ye ginong kitkam hapo kamar kesa primary unit bangangan thep ngan kersan no kabot how ne family ubala de job mene no hajar khatlai ngala yeto are ngampat join party bat ngampat lek pat simbentaru banye sim haka kanbas haka election ndre nganang don haka ning perkhat ndre ka bot ngalanang aino saus nem hadu menta ngalayo yak ansar ka babiang bat ngalayo wer yi kemi ngau kumno kemi ngin ya join no saka UDP kala don kar kom perkhat jonga bat ya katakar kom perkhat ngalabatay yi bat yong galong kapiang yai sakmak pa te katang ala yai namar balai ngahaban ya wer shwai ka kemi lada ka kemi ka menjur kan aptim ka abo kejat yanga ngada ka trei ngadon hanunu kata ka bomut ngan ur ngan thongkhong mo nga khamsu tanat ban ya wer shwai ka kemi bat ka kemi kala menjur mentaru kelawan langang ni ngasus scam ban teli daga ying te kajing jonjo nga sa UDP kalong ba nga don arkeli ger komperkat kawai kalong ba ngalop hadin nga kumbang laong menta bangade ubriu ba la imslam haga politik ban ya kersan yano bat nga la pule bahaya ka history banadu snem kejar na spa nyo poar bala thepot nikong haga khat pratrik banai mat kejar na spa nyo poar hapo jelam mi kalaya bat haka to kapor ka sengrulum kana telim lantang gawai ka APSLC kala job hadu lai pu arsit kala sencha ka kongres to kapor ka job tang kendai independent khat kendai ngot total ripongot andrai lanang yat kisni pade afnem nyo popra ka split no ka SSPDP na ka APSLC ka APSLC ru kala hiar bat kay si piru kalayo harus nem yo ko pratang khat sauset baro anmut leyalim pe kolon dandang bandang la pule ye kani ka history ter ngalap ba ka UDP ba house nem chajar na spa prapopra kile pomlang ye kata ka SPU
Hapdeng ka PDIC berialam dari ba swel, bat hapdeng ka SPU berialam di ba Lendo, bat naga SPDP berialam di mai joping le telilang le menjur ngaru ngalong kumpri belas ngap siar ba ban pelong na ka SPU i ba bibi Lendo iong mai ladangim ya teli ini kisang na ritor ki National Party kin sabam im yengi. Hak por le menjur kini laingut ki klawat jangan jalan mikhalaya jangi ba bibi Lendo ba swel ba di mai hopeng le pom bi SPU bat kiwai ru ngam don por banjar kerteng arai kataru kam saiso hadin katu kadne ka SPP kala split biang na SPU kaya le biang bat hafnam hendai pra la pom dengan SPU but how kejar hendai spa hendai pok hendai ijo i nong yalam iba bibi Lendo ile wer biang yang komai ladangim ya telino i National Party kinsa wan bat kinsa sar ya kini kejelai jongi but haka tak por ngarung ya don lang ilerai ban ya telino but hafnem kejar hendai spa hendai popra banyak pelong no ya yudi ya pom ya UDP tanggawai badadin kata ke basungsi kalong bana kaliang ga SPP katu kaningut kirang ba kira sode ban mi biang bad pedim biang ya SPP bad kelas split biang badai kata kadaw ngasngo ban ong ba karkom perkhat junga kalong ba kaladei bangin ya telino namar ki National Party haba Mariawan kila ban jopun hakapor biya eleksyon kataw golong ba ngi kiseng rulum golong ngia prapalat tenga suban ang hagani kapor golong ba nga ay kublay kamtam ye gitu ki parti ki bala persang ban yale hakisnam ke bala no mo yale andai kila penkut no kawai gadi ke PDIC, kawai ke MPPPP, kawai pada ke PDM, kaknam haji syai ba poli la penkut no andre ibadal bat isteng biang metato, nang ta ke MDP, kini sausan teli parti ngasuban ai kublay, ba kiliale ban penkut no, ban warra haji teli ni longlang kawai, teka basusi kendiat kelong ba kabarang sa menta kalong ka SPP nang ta ka PDF nang ta kami sa kaway menta ka party ya ka ba weni girang ba iba arden ilayo banseng biang ika WP ngasngo badang ban ya wer bala penugnog ladai bangin ya telino namar hapo karo ngiliyatip baro mangidon arpo saung ngia po kasi jenteng idon lai podreo baladaya teli mangigi kasinang nenga try ki karor kinyat kumtohi ngi saner ngine teli ka bomot nginyo ya ka bor sensar tenamar kata-kata ngusung padong hagani ka por lingkot ngaya wer kamtame ladalong bala ini ki parti ret jongi ki parti rulum kaladai banjoin lang no tanggawai bangin ya ka bor sensar kumbayo hafnan kajar ndai spa niyo poar hakabaka api Chelsea kayo habul lai po arsit sencar maroy. Dia hakane por ngaso banong ba kendiat hakabiday bat kajing traikam uni UMLA. Hakajing pet jonga kajing traikam jong i kalalong speed sa papalak. Nga jusngaw tanak ba habang apegya i galong ba ngay kandu teng-tengong kasurok sa taglalong kumno surok sa taglong no wong hatar ladep nga don gaway gali gawarit ngalit hamulay sa imrakan de kasurak layongan ngalit sa tor layongan hanga chimat hi gamot number 1 nga keng ba kisnong baro kini banyo yung surok badai kata daw ngasngaw tanak bat nga itanak ya kajing la traikam jong i
na kam taki kam penroi hapok ka konvensi te kaladon kendiat nagaliang ginong hikai giong yenga lele piolat ban keren bamenta kidan arngot kimanistar hangne Sengobha pensengau lem yaki hakabi day bat kajing na ginong hikai nga kantuy gini gi arngot kimanistar naglapoy sa kabinet yung pi kan mau ye ginong hikai lagaday hagajing siw sa pangatulop lagaday iway ru kibenta nang takabak hadu nga suabanong habang apek iki kampan roy hagabiaday bat kaning sarkar ngala itanak ang apek yung kaboderi yung panbay yung putlam manta kunto kumba kalong nila yung ingala itanak ngapek yung katembatoro kini layat sa kamat imat kanero kan sami kansar kababa kajing ketujuh nga lengkot hagan nga por yung ginigiangot manistar badon burom jong i kalong tip kalong na kamlong katay na kamlay nga ngalay silong lenter poy halay mer kajing sosat bandrong yung silong lada pimut bandai silong tumay kan simpor san kanta pimut bandai tumulay kan simpor riw niyaw kanta ngiyo tiya kakali nga ngaong kalong nem baka sarkar kan perkat no da kaway kong perkat ladalaban le kung hagwile hagiway gijalay ka flyover kasurok kabalong dabol katanga cipet sengaw tiyak kadai ka kamram jong sarkar ini ki argut minstad jong ikin sa perkat sa indur pan namar ka jing jenjar ngi kiwan lej salong katanga kren ya ka state level hipar kaway dihagan ka por nga so banong ba nakaliang emle jong iblo ong meneba ngalapan banyale yakalisyon tang artem nga ong harani kapor ngi payba ngi karpat yung pinyale sa artem mo mai dakham hadin yang ngan ripo saus nem tam ingat ay kin ripo dunan etam hadun nyo posan dong biam namar ka spet kanyang trekam kanyang stat kanyang trekam yung i lalong kong kalili ngay kanyero batay ka taka daw ba hamni hajar khalay nin hagabaladep ngala karsan ba yay doktor penelalong doon olay aray ngaong ba imat kamo tat rasan konpensi kampediang igibanabar kala charem no aka saus pa artos opor bad kikwa ba unewe mele balong menta ude trayo ka konstituensi mai bad ilok yung i bad kayeng kasem yung i ite na po ka konstituensi mau tharisan kilong ibastat kila panjab dan buram i menin hawar hajar khatlay mentala dadang don kibawan nele nabar ngaso banong ngala kren chisin hagaway inyong kren ngola nang ijid yung nung mikmat bawan nabar kalong kung batong pataw hamotarasan nang kahit pataw siyanore hasalong nga ni siyano naman katakadaw so parang hagan ni kapor kublay sibon yapi baro ngi gibarong termay ngin yatay lang bat pimet bat matsim pigi bala don lupa haka partido kedop yung ngin yatay lang daga yung naman haka eleksyon kamlong kung haka niyale wrestling haka wrestling kalau pramarway prachimet haray hak eleksyon kalong do pajba yung tebot kalong dagi pau hajar telingin yang safret ngin kalon ngaw tungi trilang ngi bilang jod temay bat ma pigi bala don lupa ku parti yupi ngin trilang dagi ngi kaway mo te kublay sibon ngadon lese ban kren sibon ngalagi melin ban kren san da laipo so posnam ngai kapor kamsa kublay yapi paro kublay sibon